Hello, Tuni KUKI channel vejo se na bon win liam na hiki no win koi to bang hichi channel subscribe nai lo hon subscribe anake bol win lang akoma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun video hong kya upload jo se abat nei cha na na vet jing thei a hi Tuni a hi Burma Boi Na an sei ki no hi tin Burma SEPAI ho cha dan phat lo dan hi ga sei ki no hi tin hichi ming online chapang ho hin Watchman a pangkhat pasal kumsom thum le ko Kowin we kiti pasal khat hi nasata in soisa awin aban le amazong damzo talawin athi e ti ajong chu report hi jan hi report na hi in 13 April 2021 ni report na hi in ama hi Monday ni jingka achu SEPAI ho hin hongwa amat no a hi in ama hi ongsang in koma cheng a hi in ajinun asei bekit na achu SEPAI ho hin gari accident a hi ti achu hospital admit anabolui ti ajong chu anasei a hin la eyewitness hon asei kit na achu SEPAI ho mi izat ham khat hi hungwa ai inwa kona akai do win aban le vo kitin avo win jep thai chanin a jep mo win aban le hospital admit anabolu a hi ti ajong chu an seijin ama hi hlai thayar township hospital hi admit anabolu a hi chom khat zo hin ajinu hin punga makhai lang Monday ni jingka chana jong hi ajipa hi amulo phana hi agin mo thima mun chom choma heta cha a ho le a hi le nilha langa hi Monday ni nilha lang ti a hi ama hin hi chilai hospital mona hi agamudo en amudo a aman asei be na a chu alu ho nasata in akijep namun ho omin aban la khut ho a hi bongwin amit jong khomulowa heta khomu theita lovin heti chun nasata in soisa aweti avo veti a jong chu report an peki nin ahin la hi chi hospital hi damjo lowa anabe a hitai ama hin chani anei jin kumsom le thum chapang khat le kumgup chapang khat hi to ji hi dal ha a leiset hin kho anabe a hita in ama hon asei be na achu police hon hechi hi hospital a hong hall kit ding hi ti a het phat no wa agang thei pe na ama hi vuina kin ho funeral kin ho jong chu ananei gang chelwin gang ta in an vui do ve ti jong chu asei ke no ven a hi hichi hi AAPP report dung juya Monday ni chana mi thi hi jasagi le som awaltai ti ajong chu report mo a hi kit ne tu a hi 14 April 2021 ni a tu ni a news imo ho aban banen hin sei to kit no hitin ama sapena UN in official ta a warning anapi na ho anasimo hitin hichoi isaya hille ni chenga ailo la phat chenga hi UN jong hin warning pi ti lo hi imacha abol thei po in aji chu China le Russia in UN in ETM khana panan la got jong la block gj wa hi UN hin tu a hi warning pi ti lo hi adang hi abol thei po in ahin la tu chunga hi UN human right langa kona nasata a warning hungke pe a hi in hichi hi mi pi ho til khaw na jong a hi tu a ama hon aseina a hi hichi Burma Boi Na hi masanglaya 2011 kuma Syria gam boi na dana chu hichi jong he aung so kha ding kichat au me ti a jong chu warning anapi win hichi to bang chu aung so ai le coin block jong le hungki ki panding a hi ti a chu gi na ananei win hichi Syria boi na jong chu het deu kata sanin nasata na boi wa civil war ho anoma mi izat ham khat
hita chu ama ho ki attack to wa mi tampi anathi a hi win hi chong chu full brown conflict ti a jong anaki he a hi in hi chi to banga chu to a jong hi Myanmar boi na jong hi hungpot ding a hi tai ti a chu UN High Commissioner for Human Rights Michelet kiti hin Tuesday ni a chu phondo na ananei a hi in hi UN nin asei be na a hi nang hon Myanmar mi pi ho ko ma he asei a hi in nang hon hi chi condemnation na pi ule sanction nan bol ho hi aling jap poi hi chi sanga na sa zo a hi condemn bol vin lang later hi chi sanga na sa zo a hi hin bol vin ti a jong chu tep na ananei ki nin tu chana hi UN Security Council in jong I macha a bol theilo na hi China le Russia ki tho khoma hita hi block a bol je a chu UN in jong I macha akila thei po in hi chi Myanmar boi na hi ki hlamong hen na ti vai le hi chi sanga na sa jo a hi condemnation letter hin pevin ti a jong chu mi pi ho hi request a bol tho lewo a hi tai to a hi 14 April 2021 nimama a news dang khat kidong ki khat ana sei hitin news dang khat ki mukit na a chu Myanmar jungta ho hin doctor hole aban le senior medical staff ho hi ita chu target a ball win ani a hi arrest a ball win a khen khat chu a vo win ita chu gen theita in a ball veti a jong chu report mu a hi kitnin hi chi chu detail de win ga sai kit lew hen military regime ho hin tu chana hi mi som la ko government doctors ho amantawin hichiwa hi health ministry ho jong azawin aban le superintendent ho changeya jong azawin aban le doctor specialist ti ho vel ai lo le doctor jat chom lawmaker ti ho vel jong ai lo le CDM a support ho jo se doctor thupi ho jo se hi tu a hi apan bana hi ta he amat khomuwa nasata a torture ti jo nasata in su gen thei win aban le koima hi chi CDM support ho akitong khaw jong hi azen ding in aphal povi ti change ya jong chu report anapeki novin hi doctor ho news in asei be na chu hi doctor ho hi ki gom khom wa government hospital hi mun choma a hon a hi in ga he theidinga chu nipinto kiti yangon mandalay sagain tani thari region ti ho ahi lo le san kachin state ti ho ajong hi chi doctor ho se hi ki gom khom wa government hospital ti a chu a hon no ahi in ahin la tu a hi ama hon jong CDM support a bol wa ahung ki phin ta phat wa hi SEPAI ho hi lung hang wa tu a hi SEPAI ho hi chi doctor ho le medical student ho azil lai ho na san ge a jong hi abona hi ta hi aban bana ani ni a hi amat to pi jingu a hi ti a jong chu report mu a hi in chule jungta ho hin tu a hi doctor ho hi nasata demna api win aji chu ama ho government hair workers hi wa tu a hi CDM a hi lo le CRPH ho support a bol wa hi tai ki phin na anei hi thildi lo a hi ti a jong hi jungta ho hin nasata a demna doctor ho chunga hi ana phong do ke na win hichiwa doctor som le ko amat ho jong hi article 505A ti a hi code penal code api wa hi cho hi charge a bol khum wa amat no a hi in hichi 505 article 505A jong hi ku ahung ki patti la chu hichi jungta ho hin anaki sim thu a hi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi kitnin
hi chi kiphin na a patna hi military ho cha dan he adei lo je wa doctor hian lang government staff ho hi jong le hita chu CDM hi ajob mu wa private sector ho a jong hian lang joint sector a hi jong le ama ho hin government office ana tong ho zo sen CDM a job phat no wa hi tu a hi hospital hian lang bank hian lang EP office hi jong le na tong talowa hi ta hi amo jing phat no wa hi sipai ho hin tu a hi gen theina na sata en ato ve ativin sipai brigadier kiti pan aseina a chu hi chi ama min cha hi le zomin tun a hi ama na seina a chu hi chi doctor ho hin mi tampi atha a hi cool blood ti a chu mi tampi hi government hospital a jong hi athat no ve ti a he demna anapi in a hin la hi chi doctor son asei ki na a chu hi chu hi na doctor so mo theina dinga jungta ho hin akipho komova hita hi ngo na ding het lo manwa ango a hi ti a jong chu ama hon le don butna ananei ki novin aban le april tarik group ni a jong chu security force ho hin doctor khomin sio kiti amane ti a jong chu phat maslanga chu ina seitawin ama jong hi anamat no chu CDM a job ji a hi ti a jong chu phone do na ananei ki novin a hin la hi chi doctor pa hi CDM job zom la a jong hi chi CRPH leader doctor Jowai Sio kiti pa hi to loi pha hi lonin aban le amani hin hita chu ki thol hona protester ho akitong kho hi free clinic ti chu free treatment anabol jiwa anajendam jiw a hi ti je a chu anamat no hi ti a jong chu hi chi CDM lang ho hin phone do na news ho chu report anapikit noven chule doctor momo o kitipa jong hi april tarik somlani ni a chu hi chi CDM support ho hi anajene ti a chu hi chi military jungta ho hin nama jong hi anaman ki noi ti a jong chu phone do na ananei ki nun ama hi emergency department a yangon hospital a hu general hospital a hu alien lang a hi in head a hi in a hin la hi chipa jong hi april 12 ni a jong chu CDM zom ho akitong kha ho na zene ti a chu anaman ki tawin a hi chule military hon asei be kit na a chu hi chi Tuesday ni hla langa chu phone na anane yu a hi in clinic private clinic hen lang hospital hen lang a hi lo le government a hi jong le hi ta chu doctor hon koi to bang CDM zom ho treatment na bolwa na genwai le chun na license yong ki cancel pe intin aban le nang ho jong matna ding na hi ve ti a chu thu phone ananei ki novin chule Tuesday ni a AAPP te report dong juya chu mi akiman homo mong ki teacher hian lang protester hi han lang ai lo le journalist writer artist ti ho mi zo se ki goma civil amat momong hi AAPP te report dong juya chu sang thum awal tai ti a jong chu Tuesday ni a chu phone do na ananei ki novin a hi tu a hi news dang khat anasei ki no hitin 14 April 2021 ichong hi Burma Boi Na ma a hi in tu a hi military ho boina in seideu a hi tai military ho hi nasata in tu a hi boina ato ovin ipj a boina ato ham itile KIA ho hin I het deu a hi in March 25 ni a alobum kiti base anala pi uchu zan hi video a jong chu in a seita win hi chi hi ama hodinga military hodinga jong kem poimo ta a hi ja a chu ama hin kinung la te hen ti a chu panna sata ala awa ke ai ho hi del mang na dinga jong hi air strike ho a ball khomova valley lang hi
airstrike anabol khum a hi in aban le hi chi alo bum kiti besi la nungla te ding ti a hi panana lawin a hi le tu chana hi military ho hi mi zakhat wal lang hi athitai ti a jong chu report mu a hi in a hin la hi chi sanga atam zo ding jong hi gin chat na lai a hi aji chu tu chana military ho hichilai mun nungla na dinga ki tol ho zo se hi ahung ki nung le nai poveti a jong chu het a hi in a hi wanga chu aki boize a hi neu so jong koima galut theilo mi izat thi ham mi izat ke tong kha ham ti ho jong hi report chat chu ki molo a hi in a hi wanga news dung ju ya chu mi zakhat walang hi chi military ho o ming ong lai chapang ho hi athitai ti a chu het sa na anaboluvin a hi chule news in asei be na a chu military ho hin vel izat ham khat hi airstrike unbolvin aban le nili sung hi ti chun anaki kap to win a hi aban le light infantry battalion 320 ho jong hi group ni in aung ki khianu win hi chi mamau township ma kachin state na akem la naw hi abes ala pi naw hi nungla ke dinga chu aung ki tol win a hi le mi zakhat lang anathi pha na hi team khat hi ti kolom ni aung ke hom a hi win kolom khat te hin withdraw a ball tai ti so withdraw a ball ta win aji chu ipiham itil a battalion commander pa chu thi ai tai a thi pha na hi heta chu kolom khat hi anakinung tol wa group khat hi anakinung tol wa group khat wang hi tu chana jong hi apangjing na lai ve ti chu news a ko na mu a hi hi chi group khat apang na lai ho jong hi tu chana hi ke ai ho to hin Tuesday ni jan chana jong chu akikap na live win aban le sepai ho hi nasata ina ki tong khawi ti a jong chu news a ko na mu a hi in chule KIA information officer Colonel Nobun asei dana chu hichi group khat te chu mi ni ham mi thum ham bo hingdo a hi win to a kolum khat te jong hi I chan ham khat na ki tong kha a hi win ama ho jong hi nasata in apangu win a hin la ke ho jong nasata hi ta hi pan kala jingu ve ti a jong chu phon do na ananei jin chule hi chi nobun asei be na a chu Wednesday ni a jong hi mi som thum le gate Myanmar military ho hi akimanin hi chi ki kap to jowa jong hi ahing do a akinung le ho hi mong sang yai mong sayan kiti village mong sayan kiti village a hi KIA ho hin mi tamta jong hi ta chu anamat be kit nun a hi hi chi hi laiza kiti Kachin State Center Kachin State Capital a hi in hi chi KIA ho headquarter to jong nai cha a hi in ama ho control na noiza a hi in hi chi wa jong chu military ho anakinung le ho hi chi ki kap ngam talowa KIA kap ngam talowa anakinung le ho chu anaman kit novin a hi hi chuwa aman akiman ho thu ka do wa aseina a chu hi tihin asei je ati chu banana ho bo ti chu mot ho bo hi kane wa hi in an momong kane tapo ve nigit sung hi hi chi mot ho ne a hi ka khosa a hi ti a jong chu Colonel Nobu chun ichi mi kiman ho ado na a chu anasei hi ti hin asei je ti a jong chu anasei ken in a hi chule KIA hon asei be na a chu tu chana hi ta hi military hon protester ho ima chatong khalo ho hi atha jingai le hi chi sanga na sajo a hi KIA ho hin pan kilading police outpost en lang military outpost hi jong le aban ban cha hi chi sanga na sajo a hung kila be kit ding a hi ti a jong chu military ho hi warning anapi be kit novin a hi to a hi news dang khat na ki mokit khat ana sei kit no hitin Myanmar military hon mental ho jong alha su lo dan a hi in hi chawa hi mental khat athat novin mental ki ti chu angol ho khat he athaw a hi in hi chi EPT thaw ham iti a hi le March 27 ni a chu police officer le aloi ho hi ta eki ho na wa hi civil mi ho hin mi som le ko hi hungwa
ama hi attack anabol ba a pistor hi han lang aban le a cell phone hoi jong le ta cho anala pi win a radio phone ho cho anala do pi ve ti a chu attack anabol a hi in ichina a hi akomova hi chi mingol pa hi anading dan a hi in amin chu hi le ko ong tet kiti a hi in ama hi akoma chu anading mei dan a hi in hi chi chu ama hi ama jong hi ajawi ti a chu anamanuvin ama hi tarik git ni tulha April tarik git ni achu anathi a hi tai ama jong hi na sata a soi sa a hi in aji chu ama hi article 396 le 397 hi ni ta hi charge a bol khum a hi in hi chi charge chu a hi le thading ti a phasi a khaili ding ti charles abol khum a hi in mi ni hi anamando ovin kobobo nge kitipa to hin ama hi anamat nu a hi in ama ni hi a seidan wa chu mental hospital ra jong hi admit anaki bolo aban le lekha ho jong hi akivet no ho jong hi anei so ke yo a hi in anun jong hi ta chu claim aga bolin a hi le ama hin a hi poi ti a jong chu hospital za chom choma jong hi apuyuwa a hi wanga cho ama hi angol a hi poi ti a chu SEPAI hon alep mo wa vo kitab vo le hi chi chu tho zo lowa tarik gate ni a jong chu anathi tarik gate ni a chu anathi a hi ti a jong chu a sei kit novin anu hin nasata a agathum a hi in a hin la koi machan hita chu ana sa pi po in aban le anu thu sei po nat ta khat chu a hi le kachapa imacha suselo hi nilha so pi win ti a chu tipna nasata anane win e cho hi ega ngai to ai le chun military ho hin koi mihing ho jong hi mihing to banga agel ta po vi ti hi nasata in akilangin a hi chi je a chu ama ho hi tu a hi civil mi protester ho jong hin zat choma ki phin na hi apat no a hi tai ti jong chu iga he thading wa in se hin tin hi chi mingol pa tilehen anatha pau ho hi a hi le not okalapa kiti langho township langho hi a hi in hi chilanga he ama hi cheng a hi in anu to amani bo hi cheng a hi hlonin a hin la tu a hi ama jong hi ta chu athapi kenoven a hi la anu bo hi hi ta chu hin khomang a hi tai ti jong chu iga sei theu hin tin tu ni 14 April 2021 ni a Burma chungchanga news imu theule I phone thei chanu hi chi chan chu hin tin itiam khana update tha ahung ke mokil le jinglang le hin sei ki deu a hi te ni KUKI channel ve zo si na chung ven ka ke pa na kain phong en a hi